U životu odabir onoga što će biti karijera ili nešto, to se naziva peak experience. I ja sam imao taj doživljaj u školi da sam naprosto zavidio mom nastavniku biologije da on ima i knjige koje ja ne mogu čitati, koje su specijalizirane, koje su ona znanja iz biologije koje meni su, naprosto ne mogu ih naći jer su u knjigama koje sam imao nije imalo to što on ima. I u tom lovu za znanje uspio sam doći do učiteljskih knjiga, pročitao i to je zaključio da je to jedno dobro mjesto za biti. A onda kad je trebalo odabrati šta studirati, biologija je bila na prvom mjestu, ali nije bilo praktično. Na koji način je bilo praktično? Za početak studij je bio u Zagrebu, bilo je preskupo. Znači, mi danas kada gledamo studij, to sve izgleda onako. I autobusna karta je bila skupa. Znači, nije bilo tih 70 godina novca za neke takve stvari.